omuntu okutta mbutali bugenderevu okusangibwa n'ebiragalalagala ng'enjaga n'ebirala okulagajjalira omuntu n'atuuka okufa okwekoba n'okuzza emisango n'okuwa amawulire ag'obulimba eri abo ebyokwerinda ku bulamu n'enfa ya Nalubwa Makalo nga bano baalimba n'okulimba Nalubwa mu muliro gwamwokya ng'ennaku z'omwezi 27 kyokka oluvannyuma kyazuulibwa ng'embeera eno yamutuusibwako ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno era ng'omusango guno akuvunaanibwa ne Nalunga Daisy Abawo Dafini ne Nakato Nava. Joseph Innocent Senfuma ne Musa Sewankambo ebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Wayanga kubiha tshinta. Mwenu shebi tubigambe uchibibu. Buruga hino bizankaye. Abokuba hata Brian White nawe tinkumanya no mati chikire kuchwera omuntu musango. Ngachigumire kantusanga notega yangu byone bitwareba mwenu nokubiri. Ushoto mwenu babiri nka stage manage tibiri yaho. It is very hard to tell. Akatingumanya owahirireyo akochibwa ki. Yo no kubitara nshobore kirwe maybe you know cyengo mayiro because ninyo wachitambitsa namugano baje kushoberwa no girota omuchakarga agenzera rwi ariyo Brian White hari yamasha muchiya yaremberokwe bamwe bamutwara kuraguza akarwaro kamkwatira manye sente zitarwika nako kamuremera yargaho yaremba yafa. All that is criminal because now Brian White does he operate a hospital? No, tinkumanya. Mutabana umukazi yengunaza. Shikandi kayagira amashabo. Kasha amashabo ngosi y'abantu. Hatebe kubebe bikiryaho hata na wahire. Hatu wayo kibo. Hatu wije hicubwache. Anyway, konkabyo no kubyemerire so far bakoreka ngo Brian White ori amutegerize tamurebereho kandi ariyo nainjira kushaba abine obushoborozo mukwatenana okubasakora ngo yatunga justice ningashobora ingana zabwo mwana we mwayongera kumuteraho mukono konkana bwe Elia Part eyi Brian White yabana ramnonga arukoreka obusasi abantu bingi bakagicwera umushango bari kutekateka ngo arimo nakora akatemba kugira ngo mbwene batakamuhozesa batebya iroko ambaze muraguruze abanze yacira derere kwari jo naza kwa nayitegereza akwato mutari mu condition keji nobuwo kuba no mushomero mushango agarangana bataguhurira if anything rwaro futerana rucerana n'umuntu yanagamba. No, he's disorganizing court actually. No bwakwa na pretending ashira stage manager. This is not acceptable in court. It should be at a later time ariyo mumbera yo kugira ngo ariyo mukota harimo butebekana. Hata ico neco buntu kugira ngo hata ubwo murango gwa kutera oba yakigendera babanze bamurinde habanza gurugemo whether it is intended or not kwihaho nyowe kinkutega deyangu ni kikuru charite no yuko mushaba mbeta si papa na wakana akora fujo iyo kandi riyekeri mbakaje natomera abantu mayons papa yana arabaruguto ngo abantu bona nabatera si papa no shana wakahendera umuchome bakargayo tingmanya. I'm looking at Brian White nyowe in my view ndurani nyebuza aba barwahi from nowhere from grass to grace. Now warjire aha grass to grace katujengwe ibintu byo embabazaranga zikora abwe ncha abantu nibakera bakaba arrogant bakaba notorious bakatera umuntu bakabuzo buriyo then within a short time bakakuramboringa bakagaruka okuzuma wanya rise and fall. Yes hati obo bakuba bagizira mani ahabwe nkintu baba batingangwa then nsekaba twarray. I think the problem is with us here the system because nyowe charite okurugaha wargire hono kijo tine cyo kumanyisa ocheze ibintu bikabaje. Yeah, that is understandable. When you walk over to our notorious. Konka wa went in the budget that abrupt. I went, you know, from nowhere. We have seen people stabilize. But atahende jiro, atabe kurimino, ataba above the law, agumiro mumbera then konka ataba babiri nyo haro Brian White akiza. You see me I am Brian White akiza hana areba security yabe murinzire. I think the problem is with our security. Ngareba ati yonkebuza ngaya to vice president ogo prime minister
ogunoa akaine ka security Kono John Gaddafi ninjiro bundi yes tine kwakira Gideon has tega kwashira Gideon konga nyowe bagaba batabahisirize munonga ubundi bazaguma mu mbera yo buntu baguma mbatine birajyo konka batundira ha sente zabo. I think for you are okay abo kuba isente tizarashwire zikaguma within our economy aba bene bazaha bakazitungaho bo okubarabe bazikora iseje then aho ntuba twahirirwa abo kuba bandi mbabatine kibine batandikiraho so nabwe tinka kibinga munonga twine Gideon Senyomo naturetera uwo murimo gwanje nindeba kabacicire grasaba Gideon. Morning Charles, morning Vincent Mujurizi nkoko agamba amazina ni Sisiimuka Gideon turinkaye akashishikera izoba turi Makansing Street aho murembo rambara tina eminyeto amrundoga eminyeteji eriyo mbirahuri abantu numumbeka Vincent Mujurizi nindebe jere mekirahuri Charles niwe yawe mekirahuri bitora manyire abantu abatire mebe birahuri akasente kakani kingana ki narakagobaho siringi zingahi abantu aberizoba nubo twakoreta nka TV West omukashonshoshe ko mu gwanje mu program emwe yonke ya Sisiimuka kuruga mande mpaka rwakana eshanzo ziriye shaha emwe nedakika 15 nyinda tubakire banje batuganire batugabe amazina ga bito mu rumogu gwo kuzomukirahuri ni gwendaki bite kirahuri cyo kigura zingaye bite nanyinda kuta ebirahuri omunju yanje naro mu bikwato byanje ncyetetsa nyinda twakire tuganire nubasa kugira Sisiimuka mwanje kugira jeso tugambira amazina gawe bazura bisomore bwa TV West abarebe ba TV West nimbara musyamwe na murire muta murireje ntsima mukamo wabusheshaje turi yabahurire kandi izina ni Cyrus Arho ninkora na Bernard Glassmart eduka nunjo muri mbara ntuguza je birahuri twine types zona ze birahuri waba no kinga ebya saluni noreba ntukora n'ubuntu burungi ubwo mu birahuri omunasa kwebuza omurimo gwagumera mbure cyo kweba mukamereriya omurimo gu nagumara myaka mwenda mbwenu noreba experience njine ekindi kuba ninkugambira nimba ninkicenga ukija wakutandikota omurimo gu kugutandika kwanje kunahereze senior yakana nareba ngo ubuzima eby'emukono nibasa kugira kubyanyamba nanyingira ubundo kunayamba ahabakwatirine nabandi nyuma mbweno mu rumogu buzima waguzamu wagutandika tuguru kugarra nyuma kureka abasini akanejo then wisha ukano gwegira ishomero nari bwanyumesini yakana kwazo mu hand zone kunahereza senior yakana nazo mu hand zone nabanza nayega na kinahereze kwega nakwata mbwenu konka ndukwega nkegera hadukeji ntimanyisa ngo experience hadukeji yo nenkeraho mbwenu buri kimwe cyona kirya hadukeji twine birahure bikuzomba nabiro twine birahure bikuza umasaruni twine birahure bya buri kara zona ebyo munju unonda gukora kanyina ebyo byo kusha ebiringa kateni nonda gukora enju yawe ine birahure byo kwenda futa mu geji yo ne yo kwenda twine 8 mm twine 6 mm ibyo nibyo birahuri ebirukuremera akashosho cyako muri wa TV West amazina Sisiimuka Gideon no murimo gwanje tukweta abantu nkaba batwegese ngubuzima nkibasika yakugira ngo akargo musinya yakana yazo mu kirahuri ekirahuri ebirunje byohiremo mazima mbwenu ni bingi icyo kubanza cyabyona ni nsima mukama emkago kandi ikindi nsima mukama wedukeji omushija mukuru bakweta twesije Bernard yo wikambara ukabuza twesije Bernard Glassmart neshangwa mbara Makansing Street niwe yakwatiro kurunju munonga nomushija murunju munonga enkunzi yaba akakuya usente mazima tine sente ziyabiranyire konka okukwatirina na hand zone wijo tarukwebasa no basa kwijo yeje waheza kwega watandika kufune sente then okore no korachi no shashura but all in all nsimo mushijo gwe no mushija murungi na no mukozi mugenzi wanje aha naona basa kumugamba naza kumugambaho reka tubanze twabure eminyeto akuba tukakwasira munyeto gwa akuteka teka untikubasika
mugambe ngo ubuzima nkibasika kandi kampabure eminyeto mitahi yanje ryokwe ubundi abehwira amasiko ubundi batarakumanya ngo nkemirimo y'umukono nekora hati emirimo y'umukono obwiro bwinji ntugigaya nyonye ne kushoma nkaza musinya 6 kaheza universities numbera buro mutwinema abagire na universities bakija tukakora nabo so mbwenu no butehwa amasiko kureka no kumanya cyo urukwenda ukakiteka mamani kugira ngo okishikirize mweno muriwo kuboine goro ngiro mukirahuri konkani nyendeki tugamba izoba ryawe emkeri izoba bwashesha izoba rya ntanu karita rihendera rita hati erizoba ngwenu of course kuni obuna kaha nimbanye namasiko echo necho kubanza wabo inamasiko nuba wija kukora wabo inamasiko nuba numa yangu ruchimo cyona nikibasa abukwana nekindi tokakora byona otesigerero hango wahiguru yabusheshaje no musima kandi umugiro tumwe nazagaruka kugezaho ngerere mbabazi naryo ndirabe muje of course nuba wizire gukora nabantu abo tatensize nabo mbwene hato buwakaha ugira amasiko kumanya ngo buzima hina barije bakarabaha bakakwagera ago nugoma mwene weapon yo kubanza yitwine nkitwa ba Bernard Glassmat ntwicerezo mu rumukama kandi twina amasiko izoba ryariyenga mwene byanjire at least notasa zinga ningu mu bya season hati glasses zezi season nizija konka hati ngo kutukuba turyaha mwene byayanjire one duke gite kubura kutase mitwari 10 twaja ngukare izoba ryayanga ryarema kugira ngo mwene ryakushitamira nke ngamba yerigenda mitwari 10 no basa kugitasya mukama weduka nabasa kugitasya nitwe nkaba kozibehe tuganyurwe maboko bayaba inesente ntuba twine stoka ntuba twine bintu nkiyo take home yama ajijura funa so batugamba sente zenyini ori atase kiyo take home nebaze zinga nanyo hona tinkubura kurgaha no mutwaro nko musigazi nkagenda nyinemo mweshato mutwaro nagenda nagwe nyine hecho kurya oriro nyiro haso biko mutwaro yinanyo mbiko mutwaro gwanje ninga nke cyitano nimba nyinemo kusinga kugira ngo nzokwe nshisho bwire ushange kandi hata nazo mbintu byo kwiba emukageta rukuyamba ibintu bitarukuyamba amazina ni Cyrus Arho umukoza ha Bernard Glassmat ine makenga Cyrus imyaka nyinabira na mushanju obuzarwa ninzarwa rubindi umushijo barkweta Charles Kamwesje chairman boda Rubindi stage okay Charles Kamwesje twakora mze wagamba mutahiwa unaka tumwakire bigambo bibiri bishatu hati amazina gawe bakweto amazina ganje ahawe Hussein umukoza Bernard Glassmat ahabu Hussein hati yo munyetari yokwe ekirahuri yana 9 reka tumuhereze ikibaro mwentu nyendo muhendero mu kibaro hati waba uri wokwe uri kwenda kukingeduka ryawe at least kirahuri kigura nkezi kimara nkezi at least nanyintasi yankezi reka tuzo mu kibaro glass je yo kureba zine types ninga miringo arho 3 mm masagamba geje kutandikirwaho ejo ne bane gura hagati y'emitwaro mushanju na munana then harho phone tugura mushaje munana utase ugoba nke cyazinga no gubaho emitwaro ebiri yeah okay ejeniya 3 mm then harho za 4 mm omukaladi neba negura emitwaro 18 na 15 agataho uyo jogo goba uzinga no gubaho esente zikwingana emitwaro 3 okay yeah mwenu hati atwabara goba 2 3 okay glass nizezo ezibari no batworeka hati obunumo buke nako umunyomwana wanje yayate glass ya landlord abakino bapanyisa nimbimanya landlord ine kugitamu obunumo bubujo obukorota utasiota omurimo gwe nabampikira nje nafuna measurements mbasa kuchikora hwejo kandi nchikora hoje nkora replacement ejo Android omukubagano gurga hagati yena no omwana ogwa yachata konkan akabei karungi munonga ntamuserire aho utasanke cyazinga reka tuje no mudezi emergency ati ye glass emwe nimba ni mcharging leba yo mutwaro ninge leba yonka yeah leba aha bakurjera glass kwingana arho glass zenche nkeza amashomero yonana mpenko 5 yaberiye mpango na nampereza umutwaro mbwe no mbugufu omuntu yija kwihaha kutwaro we yo gukora
shwadiro mutwaro guno bogwini exactly Charles Vincent akashonshoroche no murumo gwanje ibigambo wabihorora ukija kwimuso mushaha uko ku mutwaro wawo ukora bino kubine kitwaro turiyo mu town bakete kitwaro kuko no mutwaro gumwe gwa Uganda izo ari yaza kugenda abantu bangaye bakutwara abantu kabangaye bakwakira mu mwanyugo izo bari yabarsesereje imbasa kora abantu nkabashatu ningabana niye mtwara gati ya shatu nena yeah just kutambuza habure minyeto akuteka jo kikubasika eminyeto ninje habura kugira ngo ogo murumo gwa glasses ningashi murumo gwe mikono gwona nugubasika tine murumo gukwanga kandi sente zurumu waboye kwasereje no funamu kandi nchetaga okuba umuhurize nana ikindi kigubasa kubahabara honke minyeto okugira ngo oburyangatanisa omirimo yitu takazamu akuba imirimo yitu na munonga ne ya connection so ko kuryangatanisa ogu connection tokagifuna yeah wagamba ebikwate bikora glace na munongo minyetari yo kwashima kuba yineki ori agamba sini yakana watahamu ebikwate nibyo bihebe ebikwato arhonkaka bakitaka ejin bageta kero ko mukamera ejin glass kata ne azingaye ejin egure mtware ebiri niyo to ejin silicon gun niyo bomba yito kwesa twantu fixing a glass yo ne gura zingaye ejin egura mtware ebiri nayo mweno mbugufu ndakungira ngo nanye ne mitware nani zo mu rumogo munonga gumwe ebiresha yena no zo mu rumogo kapito yanje neba yawo taro kindi nibye bitukozesa ejene yo kusara glass ejeji ne bomba yitu ere kusindika kafuna mugamu yo kwata glass Charles Vincent nyine mwana wanje bamweta Levi Mahabarana champion boy echena Levi wahora twaza kukita mu rundogo omwaze kuri twaza kuzayo echena twaza kukitaha tutani kukushara glass twege akagamba okamheru kagambo kanje kamheru nimpabure minyeto kugira ngo eyezumbiro mu y'emikono akubemera mo yo kusoma kugira ngo ozo mu office tekiroho tuzomera mo y'emikono tujiganyirwamo kandi no kuryangatanisa abantu twihemo mermeji kugira ngo tutamboreje one myaka engaye nyine myaka 27 uzarwa bwanje nizarwa shema okay abantu bashema nimba kunda munonga zuma yobare omni wa TV wose awakire tukabe tukunda tongere kuganira konke bigambo wabihora imitwarena no wasakuzo mu glass oyege twatunga umunyashema abantu bashema bushenyi ecyari mukachendera twatunga wakashara hari yambara district nawe kiti yakigamba ekikuru ombyo ne bagamba no kwimuka okagenda kora abakire kangaro mu studio Vincent Mujurizi na Charles bagumza na program ya Sisiimuka na Sisiimuka Gideon aho murembo rambara babare Gideon okureta abasigazi barunjabo kandi bakatwereka hitwa kubasa kutandikira ekikuru wawe jiro kubishara dene mitware na niye kuba niye kutambuzaho kuboyine kuba nokora ingashino fixing ebirahorebyo. Thank you very, very much. Edachika za tuojireho zo kuzomuka homuro think teka ngo aho ntubasa koga hujuru. Turongera ushwe. Okay, twas exactly. Kat humure nitugaruka n'impapuro z'amakuru. Rutoma, Kasari, Wanyamahembe, Gwampara, Mbarara, Shema, Busenyi, Ibanda, Kazo, Chiruhura, Stagwenda, Kamwenje, Ntungamo, Nkore, Nelcho Kabyone Betorwire. Nubwire, Bomugisha gwanyu, Omurisa Robert Kayanja, o Amira Koseta Cathedral Rubaga, Arumune Jomu Terane, Rwenjiri byo kutangaza.
okurugo rwa mukaga ebiro mukaga okusya Sunday ebiro mushanju byo kwikomenyeri umwaka ogu aho hari rubwizi bwera playground cya mushanju zihangwe kandi neja no fire conference aha bwizi garden resort cyahibiriza kasheshe buri zoba umwarasho mese zebihama ebihangazo muhereza kandi no kutamba Roman ga Kristo nahabwecho mureta barwire embohe abanyabuzare abanywani nababona barukwetengo kwebwa mugisha ahubwo kuba ruhangaye necyo kutangaza cyawe ecyandikirwaho izina ryawe. Omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu yaraneza bari kurundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiro kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebe witu aine kumanya nituza kucumisya yekume no mukumanya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisya TV West neinda bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe uri kuresa shilingi 10 zonka yanditse shaheji uri kutera star 238 star 10 hash asimu yawe avuga shilingi 10 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda ibirundi ryo kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera. Ebyo munshi nibimanywe mbere tabashuka mbere tabashuka udafya tabashuka nebya fayo omuzano musya obusasi bw'umukasi Yoyaba era nyabagamba basa ngati ona story yebuza omuzanogu nugwegese ibintu bikwasara hamaka no kuwakubasa kurwana so kutunduzubwa okuhereza nebitini so mubashwerine hamwe n'ibindi binji ebituruka no magagaito wajangwe nechikaze ninga nechisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuke cyayi bara kwira kuzagaraka no nabo imbase kwata okora kasho mukeka gwaraje nyana ukora nanye ninkuze cyakuyamura mweze shani iki iwe ende nasha mukora abana bakakekana katawunda byamo nakora mushango mesho no stama mukeka ugaruko stamena ntebe kireka nonda kufata rwiri omuzanogu nugubagura hobo rwa mukaga na Sunday shaisha tuzeciro kandi gwishagaruka mu kubanza no kabiri shamwe na nishwe kazihangu akakanda karme bintu binji kagufunga karme bintu binji ako kufata ikibuzo cya kirungu no stamante be namucheka na nundi jo yamujyango ndakufota rwite echakucheza kurugamba rumugara kumuka cyabakiriki mwana ata isomje nyiwanje no kumango no kubatakizira taya taho utakizira yo wakwa waryo wayeretaho na ubwo mujenya rukutayo mukasheme kwa namanyeke umuntu yatayira charge tutura hamwe nabatayire nka family no kuba kuba bari abanywani barabawa bakare nawa no bakuba baruzanga ko kweko byara abantu bazapita ntu kimanya muna wona ija muna wanyu kwento na ija no ati ubwo umuntu ari kwija rero ari kasherekere burije bisherekere mbiri wembe meze mu mureba
TV West mujya kubana umuvumbura Jakari umugenyi akaba ari umuhinguzi namazima koko umushakashita amandebe namukeka byo namukono kumwe byo kubyagenze waruza kufa atarwire aza kuba yakanurwa ki empapra z'amakuru tinor papra bakede hamwe na urwa The New Vision Mujurizi nakira kumpa umugisha gwo kuba ninye nabanza mwene mureke ntandike iby'akaciko okuwandura abavuganya bikanza abantu warukaga senyonyi n'abarara basatira Nyamutoro Mucyara Kenzo ariride ku mukeka kwegamba she is unopposed so byona biryomu umupapura rwitorwa Bukede then wandika abana kuma karuru kutandise mujiya abarabe bakuma karuru yes bariyomba bahandika kandi ufutandikire n'amani minji urupapuro rwa Bukede ahani bagira nti ba minister bagenze kipayo payo okutasa etaka lya kabaka emukono kandi eryo bireki birebe byetegereza kariya bireri aterwa kibagenda ditasa baditasa kuva kwani Kyagulanyi Sentamu Robert presidential candidate ahabwe kibine cya NUP kuyeza bepa kwachi okwekana wahagarize hariyo na ndoshandiki omu district ya Pakwache then bagaka bakoleka ngo President Museveni abena mutumba baraze byebagara bakorere nabyo nindaba handikamu berebe bono bagamba ki bashanana niwo wanyu ningabo barahacha hachira ningebyo berukubiye okire chori then gabura se kukuru ujuza kakonge obangure etaka sola ne TV birya page ya kabiri y'urupapuro rwitorwa Bukede oshika ahakakonjaka ohanika mu izina yawe aho kubera na namba yawe Yesu ukachwa muninga shoka sharamu ukatwara wa agent wa Vision Group you know ukatwara ninga office zitu eziko hihi then abanywaza kwa bayitahira kimwe omukazano kita ko kuhangura sekukuru uza kuburiyo reba kuteresa mbajango wayo to waye ngwayise wo kumusonga zeno shange sekukuru yaho etyo Kenya eyanukude Museveni kubya Indian Ocean biriyo ko mumpora so tuine kumanya what's going on owa polisi yesu ngo kuwangura chapa mukaruru ka Bukede akagabura sekukuru haruno kangura ibyapa I really didn't know naninga mbobwira nkujango ninkaza kutemugati nebindi konka mazimagaro harumuna nebyapa byamataka urupapura norwa Bukede akasheshe kerizoba aganda makuru agunta kwenda ngurgaho tetegerize urupapura ndorumwe bagiranti senga abacyara batadobiya okujja sente mu basajja shoma yorebe ababona n'abalenzi abanonya ababezi nabo mwe bari mwatebeka na mwamanya unazagambe bukoga hwa nga bija kweshimero na shirinje zawe 10 apejeje yasenga kampendere ndugamba Uganda Cranes ne Morocco batunka ebyo nebukwatena na ebyo mizano kandi ebyo nebya World Cup I mean yes bija kwano byerebera orebe Morocco na Uganda Cranes of course that is Uganda Morocco bidije kwano bitera then asugara nabakoreka Cubs wera okuwangura Burkina Faso mu World Cup nabyo biriyaha majya kisoboka aterwa kineda asugara de kankore cyo rupapuro rukusha ogendo rutunje iwe nkiwe oyeshomere byona ebirukura ndakushoma okurgaha kutandika mpaka aha muheru norwa Bukede orimi Uganda webare okumpurikiriza kandi ebe munywano wanje washomire primary school yonenye baburizo Miramatu primary school abanga wanotan ko rugendo rukuza Karvari Wachimanyi aho ari cyane nibisira Maria no hari yeah yes the reason why it is Miramatu ko kuchama no rugaruto wa chorus
Katejo Mirama 1, so Rieke Mirama Yakari. So the school is in the community Mirama 2. Primary school. Yeah. Graduate. The new vision will bring me road patrol Nuru Nwinaha, the charity front page by the way. Headline Gambachi facial device to track teachers. Echine choma, echo abino chacha tuchakamu studio mchikakureba. Chikatenga record do charte yije rizo. Tokuiza kushashurwa simu kejo takwisha. Echoma nchikureba oranzya moti. Chikumanya mchare tokuisha. I think that is different from the other one which caused Chiganja. Chiganja kaurangwa kaba kutwara hato mumuchira kubotaro. Hato koragana reve na chako bari yaho mu studio. Abantu bantere Chiganja. Charte cyo butunji batame Chiganja. Astaro papara. Butunji reve batame Chiganja. Umukoma kariya akubaye mbatame Chiganja. Chiganja cha reve chana ni cha cyo butunji. Kashinu wakuba ya registeringa nka cyo butunji. Oh atanyuka. Abagost. Aha. Yes. Hata uja ngureve nakira kubaro. Inaba wadinari yake. Bwana ati omuchate cyo butunji atame Chiganja. Charte cyo butunji atame Chiganja. Ati system capturing Chiganja cha reve cha. Nabuko So iwo takuija. Hatori yagumana atame Chiganja. Charte ka atakuosha charte na baro ho. Now this one is going to register the face. Na nomwana gwerisho kandi hatubyona mbya bitakwata. Bona ko rutakwenda kwano uzafuta meza boda no ijano utamureba. Yabona kareke. No jena. No mwaje uzafuta meza boda no uzamu. Acha wetinga banyizire chibuka kora. Ati no uija no guma. Hachi. Okay. Government moves to curb absenteeism in schools. Ejona chigenderiro kumara hukosha kwa bashomisa. I think it's not bad. Kati barebe bakora. Abakaka haruna plan yo kubongera kasente nabandi bakabongera kare. My rules for community effort to curb HIV AIDS. Prime Minister of Uganda umekuwa kwa Kasim ayona ashobora. President Coats Busoga Busoga bajurire yero ebinebe kwate na NRM presidential candidate President Museveni. General Kainerugaba MONUSCO commander bariyaha kandi amakuru nagebyo kwerinda hanuya muntu projects to end hunger poverty in Karamoja pshi abakabari yakazano kandi Nero da chesi ni hejo ni hali ngwe bashija ni chesi whatever it is see people this is here playing chess kashemeza none bakunganya cheza kwekunganya hato umuntu afuna chance ayije bashanga habaganira mutakora bitsindire barutekana se mpira cheza kwerunda na mwaza na mwatuka mwakoze exercise atako bibaniwe no kubarundana dena kabagambire byari guteka teka dena cheza nabo kabona katambara nabo mystery as body of missing 15-year-old school girl is recovered in Mukono. Ongechireti abana amashomero batandwa kufandwa niki kabikani. This is disgusting. Amyaki 15 umuntu natachitwa turi turwara twawe tutabana nabayatakura wo kwitwa bukuru. We rarely Museveni loaded for championing local pharmaceutical industry. Amakuru gariyaha wizagashangaha kadaga caution Busoga on voting opposition. Wizagashangaha will NRM reclaim Sorot City. Ekine chubuzo mweli tumanya tukumanya. We shall wait and see what happens. Ex-Umeme staff arrested over power line vandalism. Okuno kuchechereza ibintu shanga amashanyarazi no shari waya no ziba no kufasheme kumwita kweli. Because kintecho namwe no ruguto runda biro nashanga ibitara babyibire bakatwara na pano za iguru. Ibintu byakira rugutebe bituzanyigendwa. Hina na hinda y'inshangire byoma road signs bazishade yewe ni proposing ikintu yakwatwa bamwitire waho
ekayabe kororfu ajeshi twaye kamwe. We cannot vandalize public equipments. No, because that is terrorism. Kandi it is not only terrorism, it is even UK toughens asylum system. Ibintu abo bari babigumisa abasizaba bira gushanga kindi vision pages yaha utakafego patrol then amakuru ni mingi munonga. Twarwo tukaza ombindi toro Queen Mother Graces Banyakitara Toronto Expo. Yaza America kandi za Canada ya China Canada taferwa. Her vision safe spaces nizagashanga agamba chi. My relationships never last. Abwachi, where is the problem? Yeah. Unamjangu to be spiritual hura muntu wabivyo hangu. Kongo ndilo amjangu understand reasons for your behavior. What are the qualities are you looking for? No ronda muntu ogwa no omukago. Shanga no rondra abantu batarbu. History beacons. Morocco test cranes. Urupapuro rw'itu the new vision rusharti n'enkumi ibiri rutunje erizoba oziha myanya yona erukubera impapuro z'amakuru ebyona na nebitara bitunje omanye nangwa na presidential candidates bawubarahi erizoba wano mwina n'omushanga wanyu Nigeria urupapuro rukikora erizoba president wa Museveni bugweri mayuge Robert Kasibante Amuriya Kabera Mayong Mubaraka Munyagwa Nansa Nakira Robert Chaguranyi Zombo Nebi Mucisha Soroti Serere Nandara Mafavi Dokoro Apak Joseph Mabiriz Guru City Frank Bulila Hoima Wabura Zakaje Nyawanje Kimanya Kambura Nukwatade new vision manya kubali Nokwe twaza kumura tutyo bitu twaruga hansa kwantugarukana no mjenyi witu arije kwa natuganira habikwatena n'intasya hamwe na nishohoza utosha nabaryaho kubasa kutereza umuganda kubasa kureba uktwakubasa kwetegereza bamwe habikwatena na economic situations zihanga yitu Uganda ukareba oine role to play oine kushita mukareba konka no muno gwa government ine kuba no tambo twana nkahiwe nko munyihanga so izobe nzagoteba twenda kuganira kugira ngo nikimanyisa cywashanga ihanga rine miyeto mingetine ngati cyari tokagaruka nko mutawo noma ho kutura ukareba imyeto yona nera baraba metakora niyo kugaruka kuri yo mcyaro niyo kashanga bari icyuma cyase automatique notina notina Yechiro umuntu tusibwira tumurareje kwaba yaturugaho nko mu ntambo nkamukaga kiri kumureba turemye twe binayo pati ya munetamu tubareba hatugira umbabe bari yaho kugira ngo nanka ni mbakura sefuga yo mishogwe ni engineer n'umushaho bushobozi bamango ese umunani nkije yawe za Samsung latest kandi umushaho na sente na wabamanya ko ngamwe nayo turi abeha basiga kugira ngo bayiruka abasiga kwenyine so mbe mwene kuzire cy'umwakora hati tumurani tugarukana Benjamin Musita aha wensho ngejo program Sisiimuka
fat white. I think I have talked about in terms of the fish soybean nuts amachanda that white fat is very good for protecting the brain etuma obo butafali butafa. And then the important is stress, minimizing the stress y'ubwonko. Abantu bakaba bari stress no maye umuntu ine stress no kubyama natabya brain ne pressure irimo toxins nyinshi zitakushobora ko byamaga ubwonko ni rewinding abwihamu ubutokozi bwena so toshanga takubyama ninga muntu chronic stress na zakatizo yes na zakatizo kujango obucweka bweye bumwe bw'ubwonko nibuza kwitwa ubwo butu butashobora so cyangwa yamara kujenya kabinji yataka kujira ubwire Parkinson it's got a dementia twatwagamba dementia kushanga tunayibwa buli kimwe yes so hato shanga ngo chronic stress na ile tachecho then lastly abantu abakozesa ebitokoza bwonko enjaga yoma jwana hali cocaine okulesa alcohol hamwe n'ibituma ubwonko bwaho amani ninga hagira ubutafari ubwo bwonko bw'ubwafa ndashaka ubutafari ubwafa hari ubwo kuleta dopamine. So lifestyle change, good rest okubyama kurungi utine stress in terms of food no concentrating on vitamins hamwe na fat white hamwe na takorera karangwa ba coffee konga ni kuchukua research yagambire coffee is brain protective na protecting of ukawaji nyero once a day twice a day not more than 3 cups because again it change levels of coffee kukujinywa yone yongera heart rate umuntu yatakanyire coffee kawa yatakanyire kawa naza kumfasha umuntu wo kutera rate yigana kungayamara kujinywa guyongera by 5 105 so that attention bila excess coffee ya kuleta mtu heart problems. Yes, that is what coffee is not supposed to be taken umbanta binenda because it is not good for children no more. So food like that. Then lastly, prevention ntakaja treatment ni exercise. Kija twachondoza actually when research yote mwechibuza kugira omuntu bana akora exercise na protecting ubwonko. Why? Because go kubana ukora exercise blood moves a lot in the body. Eshaka baleta mnongo bwonko. People abyeshaga ma. Yes, hato bwe ukanera bwonko ekihamuno no buchafu bulimo ekahereze oxygen then oshanga no brain eli sharp. Obwiro bwinji na tukashanga exercise zinaka kwate no kubyama. Yeah. Twarugaho kiruka mwana wasa 10 km. Ngangete kiruka. Ngiharwe shagabantu. Ngiharwe wanda rero bakojera nyita kandi baza no kwimiza shayi so exercise zirimakant ka sleep. Sleep is good for the brain. So in other words kwenda kujizo kwerinda Parkinson dementia na nebindi no kulenda ubwonko bwawe umugereri very healthy and intact. Yes, wasa kurana bakora mpaka mwana wa chera kareza shayi ikumi ababona bategana so otoro. Yes, hata kwa so na memory actually memory yako kwanza kusafaringa. Wabo takubyama memory yako kwanza kusafari no takwivuka no takuplanninga kubaza ushangisha no bwonko buli ko yes. So treatment hakinya nawo za treatment ejo agamba tuino mbazi bakafisons. Yes, kandi I think mbazi Parkinson's umwe habi science ya mbiri because kuba kuhereza kire cyo tetema kigenda complete kire cyo kushango gamero kijya kita kirugabo. Yes, konka tuwakira mwana ningo kuba ina pressure yahigura kamera kajuma ekajeta ekashuma oyi anarwara shukari ya mera kajuma yageta yashuma. So Parkinson's nayo mbazi bwayo no gukomera every day for a lifetime konka bakagira ngo basa prolonging life times 3 kwagira ngo waba oine Parkinson's ne basa progress mu myaka mushanju ebe yakushanyarize obyokufa etano mukaga mushanju maximum tiko konka tubagira ngo ne prolonging a life times 3
cyangwa mwana kwa utandika kare ukakosa everyday then no myaka wawa wasize nkaga ateje nsinanda ngono utahandi sigogo na tanjiro ngo nabishikuzana wabarebe yes ndabishikuzana wabahinji so twine umbazi wa Parkinson's ogo mutakubana tetema konka warning kandi abamwava kuchakoragura ndabye Parkinson's elifane kutukogo mbazi wagutandika atokabuleka wakujana joli wasi sinwa bere wizi tukuza kushaka kwiya yo mwenzi doubling dose ningo twale biro byinji kuza kujirota kuza kuna nga byanga nyenda kwakira abo bari munonga gumanitwe program nitujeta Sisiimuka tuya TV West nkaburijo ni Mujurizi Vincent Mujurizi kandi kuko kuchimanya tuzabantu tuganira niwe okuseshaisha twatandika shahemwe nako echo mu studio ni Vincent Mujurizi Dr. Benjamin Musita ubu Dr. Web Economics omatende chiraga higuru kana abihandika na naha platforms nyingi munonga nawo kwenda gamba washanga mwine ihanga rumemyeto minje takora etine mirumu ico nchibasa kumanyisa want to look that mwine ensi ningashi mwine community mwine abantu binje myeto they are able bodied binamani binamwana mwene chete cyo baya networking ico cyo nchimanyisa ci ahari economy yensejo social political whatever ikibasa kumanyisa nyoro Vincent Dr. nakwakira ramusyaba kutureba babare munonga Mujurizi kandi uri TV nikuramseho n'ikintu cyo gushanga ngo igishaka uri TV West kandi nico kwegaho nciyambiwe kandi nciyambana TV ukora ndombeka niwe noyombeka iyo umuntu ubunkushomesa nawe umuntu abundi ukora nabo nimbaramseho abana ngendashomesaho nabindi kushomesa nimbaramseho nimbashabangu mugambere batahi banyu ngo genesha yo kwega economics erukora wano jiroti nichimanyisa cyo washanga ngo uyu niminyeto minji umuyihange tarukora kuko bayina abantu imyeto nibene konerga myakenga ikomeye myakenga imyeto no kurga myaka 10 no koma myaka 3 kanche kashatu netano ninje shatu netano tai kare 35 yes those are people able bodied to work kureba ururengo ejemya kejo mu Uganda they are over 70%. Chibanchi manyisangu wabo ine 70% kandi abakorana bace ibintu ntwendo banzo manye chikaraganka hi because utakari nchi tashitihanga ningashinchi yamba chitihanga icyo kintu nchikomokanka abwacu twina abantu beminyeto benji kandi batine mirumo njomera ko papers tarukushana ningasha bahandisha bamwe nibakugira ngo it's almost like 10% less than 10% actually abukushanga mu myaka ejo barukora konka benji bari mu informal sector ningashi ambakora business government zitarakumanya korukuba uri nkomunyeto umurumo gwawe uri umujemo ngasho mucunda twano ko 20 beta kushanga ngo noyihamate ugiho mfameji ugareta ugarunda n'abantu batarukushana communities ugareta ugashuka darenkeji ushashura abantu bwire bwoyireho kandi ushanga government itekumanya ukatokushashura mu. So some statistics are completely wrong ningashi eva kuregisteringa ngo minyete mwete ine mirumo ino ponta kwichiriza nayo because ari umunyeto gwo munyeta kuragaza wa Mujurizi akatemeto cyo Mujurizi bishatu akabita gari
akabireta akabato mu katare akavuga agari yakagaruka mu cyaro naba yakora an economic activity konka we have so much unregistered businesses. So kugamba unemployment among the youth nchendo gariko to redefining no kora unemployment based on yupo statistics you know Uganda Bureau of Statistics ne jirangu ugine namba y'abantu etarokora is it true ngo abantu barokora ushanga abantu bari bagamba bamujurize kuko registeringa mujurize tukashanga mujurize ainetini manya we have less than 4 million Uganda nazaba kushashura mushoro abinetini no matter kushashura mushoro tinetini. So whatever TIN number, the tax identification number, what a gene, you are any benefit registering nekumanya kumontata kuhamsho. Konka oyebuga ho ogumuntu ndishari y'umucyaro ari kuvuga bitoce konka kari kuje mu katare kumucukona hariya owa abashobozo mu katare fizo mu katare bagereza banishiringi zinga konka bagereza bamuyabo kugira ngo bitoce. Aha. Hatka ejejo non-tax revenue. Ndio non-tax revenue. District nezurundana ushanga basindika nkichitori umyara kongoje ushanga ngo Uganda Bureau of Statistics take capturing the primary source. Kunogera ngo twinaho ekitabo mu katare ningashi twinaho no bakawari aba district ngo bayinehe kitabo bagira ngo mujurizi ya leta bitoce bitano yashashura umushoro kwingana gute nanka ya leta noza kushanga ngo actually n'abantu binje babanya Uganda bariyo mirimo yabo bakora konka the formal statistics is tweta formal but are registered batakubamanya but in this case doctor twinama abantu bariyo mutawo ukaheza ushoma nkaheza no gukora shitinga funde cyo gukora mazumare hari abatakora ati bo nkabari abarokweza amatendekero you constructed before you no chimango hari abo kwana bakuombekera hari abo gataringa hari amashanyarazi abo hari abantu bashomeye kubato uko yiwagama ngutubari capture kongaro nabo sho izo mwako guhire cumu umwako wo gucuma aba everywhere they are nagambira ine pasoze Daga tuzari ababa hari ikintu cy'abakweta umujinya umutima w'umuntu hazecho umweto w'umuntu ningasho umujinya kuba kuri mu magara g'umuntu turakushomesa hishomero courage ncheto ban courage oba hari umweto gucanga ngo umuntu ayino umweto gwo gukora ikintu muri zintazarwa families aho kwimukanya kakakugera mujurizi uryo noza kushoma kumukishuka ijuka horo kuruga turya boro ochibanoza or turionse twaguza cyabanje ijuka turya boro Abani no chimanya arwo kuchimanya umbintebere reality realistic but the concept of having money it's a mental issue. Mujurizi nkazaru na kurama warukunjira turukubi what manya horo kuruga tunga aza ikuruwa nkeza nacirigamo Doctor reka tubanze break injira wenyini ahasaha ibintu ndakiki 10 twinaka nkuro kace turabinyo mukamurako ntuzagaruka tucherni of course okusibira dakikana ni 5 twenda kumanya ikintu kibanye kimanyisa program Sisiimuka 18.11. Eji ni kiboko mabati okorwa mu MMI Steel Mills emu muri za company izi kucira y'ubuhango n'ubuhango umukuru mabati umuri East Africa. Aha nitwara alusin coils na za coils izitiranji hamwe n'amabati agakozirwe kwangara buri bateri tiranji dirije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umwihanga amabati gakiboko tigakakuza hare turukura amabati
za business hamwe n'ebiroto ebikorerwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yubaka Uganda watekateka amabati tekateka kiboko ebyo munju nibimanywe mbeba Tabashuka mbere tabashuka. otaferwa tabashuka n'ebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba Era ni watemba basa inote. Ona sto yebuza. omuzano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira aha maka n'okuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiinisa omu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebiturikubugana omu maka gaitu wajangwe tisita n'ekikazi ninga n'ekishishi N'omukazi bambi. hariho omukazi arikunuuka ekyayi Mara kuriya. Takuzagaraka. Nawe imbase kwatatu. Okora ki? kasho mukeka gw'abajenyani ukora Nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki? iwe Entebe nashita muko ndabana leta kacheka nakataho nabyama unakora mushango. iwe shono sitama mukeka ugaruko sitamena ntebe Ero ne box reka nonda kufata rwiri. omuzano ogu nigubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayi 3 z'ekiro kandi gwisha kugaruka mu rwo kubanza n'urwa kabiri shamwe na nishweka zihango Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegereza omuca ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa nikongera mica yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwa simu kurabira ahari noti 2 noti 9 anana mwenda emirundo yo kwetaba mu kazano niko ne mica yawe yo kusingura eri kweyongera Sisiimuka twagaruka mu studio Vincent Mujurizi na Dr. Benjamin Musita Dr. Webyentasia Economics omatendekeraga higuru n'ahandi turiyo tureba aha kiri kumanyisa washanga majority of the youth batakora ande ninkushobora kintu kya chomweto g'omuntu nakugira nti ntuzarwa mu family hori kwimuka barukoza kusinduka umwana mu primary ijuka ngo turya boro umwana akura n'ikintu cya obuhuku omutugwe educating the human mind nikitanaho no kuzo mukaraso kahikebizamu tuburi yomo wena ari kushoma ngo nakora sente we have professors who are poor kunogira ngo kushoma kwonka nikimanyiso bwiga ba professor bona no bakubena basinga y'ebizimba street konka hariho omuntu araho abana ntuzarwumuka konko shanga omwene mwetugwe konka ekikusigire yo kwita abana beitu na generation ejeyite yero meminyeto educating the mind okushomesa the mind is different from nikitana hukari okushomesa enyetegereza y'omuntu nikitana no kuzo karaso kasinge bizamba kakubuza what is the demand the desire and willingness to purchase a commodity nikitana no kwija ukagambira Benjamin ngu toshimuka no byamesha hamanana President Museveni akazarwa n'abantu ombwire bwe kunkana kujangu akabayiza without a supervisor arga Tanzania aisha koromi intelligence nango na jeta you did dangerous work garaka kwa tom handa garaka Tanzania without a supervisor
abana binje birebe kuba kuba baryamurimo ohiro wa mugambere cyashimwe kwa nakora no mushanga ryashitamye ati echukuretera umwana hereze degree yashitamambura makarinda ngo mpako muhire cyo gukora tarakubasa kuchikora nicheretwa chi omwencheretwa okwetwa k'omuntu nko kutukutana rango ko yatwesere what I call the purpose of someone na no mwana kumukuza atarakumanya ngo ari umuhuko konka bane menyete yitwini bakuzibwe bakumanya ngo n'abahuko no munsi yabo where they are free hare bugambo by'urujongo ninchera ko bitanise Mujurizi will say I work with vision group. I work with. Then our Mujurizi works for vision group. The word with and for ni bitana. Now, obunta yakuzaratine buhuko mutogwe nakora with. Like Benjamin Musita. You work with. I work with him, but there is a purpose in that. Hariho kwetu mu murgecho kandi tinkuchere as a source of food because without master you can eat. But when I say I work for, that is someone atine chiba mwesere ngwakore nakora sente, and without that job takagar kom kakariki. Mujurizi without the vision group, without TV West nazo mtoche ashoro mwana gwe atemechi tochiche achirya kandi abasa kweya no mwana azayishomera abana tabakurwa mu ishomero without this thing. That is someone who is here for a purpose. He is transitioning kujangu Mujurizi with time maybe because itumbatshomesa batjangu whatever you serve you become. If you serve your manager faithfully, next time unoza kushanga or manage. What burchin chone choro kwereza if you serve it vinci banchi manisangu Bible kare nature kutugambira ngo if you are faithful in another man's, God will entrust you with your own. Kuabo umwesu gom kumanejingo wiro ukamanejinga mirimo ya TVG ijo barmeranga oine capacity Mujurizi gukora TV yabo na nyar kwereza mu university nchibanchi banisangu nyine capacity yo kombeka university. So you shouldn't get shocked in the next 10-20 years wahora Benjamin atanjire constructing a university. Ariona aronda raise. Whatever you serve, you can own, you can permit. So abantu binje tukora chena ningambera from the orientation, the teaching of the mind ningasho okushomesa nyitegereza y'umuntu umwana kumumsya aromwana neje ningambana wasumu namjira nti kadi yanje ubona yabe ninkuvuga motoka ubeka burayi yanje ati Benjamin atakanje akatweje sangu esente ninke papa idokutwe ntukora ati nkagira ngo brother wanje nohire mukadejo tinete kuba yatirwa umuntu ndijo konkatari ndio ntabwaci ati itwita bakatweje sangu esente ninke papa atataka tugeza na sente akasigaho agarakazi barahawiro n'ubwire nangwa zitambuka no mucenje cyawo twamanyangu uhiro sente baskwatiza nje bakwegeza n'abantu bari mu banka no bara billion z'abantu buri zoba your account yawe ataroshinje mtware. You have taught the mind that they teach you that getting satisfaction with what is usually works. Yes. Nukuba kwegeza hato kubaka mwegeza marwa nebitaro esente izitari zawe zibatakwatiza izota kurirete za icyo umuntu achikwata nico kushanga ngo umuntu takagera mukono go kuciriza bitari. You teach that mind umwana kikamuzamu kugira ngo no bwako banafa takwiba sente zitari takutwara sente zitari icyo tuba kucegesa mu karase twegesiza. It would be better kunogera ngo mukaricurama ya Uganda je tumeje nco kureba muzeyi nakwata abantu abarukweta ngo nabe ababar cross na abatwara cyangwa kwanza is trying to shape the mind of these Ugandans kujangu they need to think in a patriotic pan-African in a certain kind of mindset. Abwachi muzeyi neimuka ni nani ngamba muzeyi abantu ni ngamba president is like a role model to me. Umuntu ekateka yi umuntu abategeka imyaka 20 he does not
think ordinary. To me, if you can manage these people, and tatanchire tegesh hati kunkana akoreka hiya ko kureba origin ye ibintu byakozere before without supervision. Manya tukumanye chori without supervisor. The young character does what is right when nobody is watching. Kuko boruwenka ibi byo rukoro ruwenka nibi. They are actually the one that pretend. Ebi abapinion to pretending. Kuyona nyenda kubuza. You as a teacher in the university. Kumukuba muri yoko ni mwegesa. Ahabwenje ibyo bintu mutakubyereza abana. Abo kubatu noreba numbashoza. Konka nababo. They need the money. Na yaka hantu mukamujyango hazo kwezoku. We are processing ABCD, we might not pay. That's what manya kumbushikanisha imyeze kuza gukora taho in the subsequent months. Kabusho tuzatunge kineki. Kabusho taramasuku. Cyo kubanza taramasuku. Actually umuntu mabe natugambira generation eje iturizinga including our own kids. Echo bakwita attention span yabo ni ngufu. They are not willing to listen to you and that gambira. 1.5 minutes. They don't want to talk on WhatsApp on TikTok. You know what you know of course before they did TikTok bakakora research bareba generation y'iturumu ticho basa concentrating nabana bangabo kuzaho kajoti what president is speaking mushtama umurikize for 30 minutes baro noza kushanga yishire nareba ka message akazasumu nagaruka nahurikiza kandi atakuri kuza kureba president bagira ngo amasomo gacari. It comes from an orientation tukugira ngo nubamba kugira ngo noza kumugaya kunkana bababanya ngutumire nanga hati abwache bimta bitambana those values universities tugire cyo bakwita competent based teaching ko kureba competence based bakugira ngo buri kintu cyo ne cyaze kwegeso umuntu geraho practical yacu kana abeni nyejeso ukashoma matrices ukasura ko mathematics hata matrices not until I reached the master's level nkashoma no muntu yabira at an advanced level akatwegesa how Chinese na Japanese have a 160 matrices have a row and column abashomero babijiko umuntu bucyo hata row and column zeze mbakugira ngo umuchina na basa kumanya ngo ko kwata 1 million waje umuntu wecharo parish development model ukaje mukwasi. How will that money wajereza kimucharo kachichuninga rinko garamo kwa mucharo kwe na risenko ko ninga ino hubuntu bwarukora. How will that money move and find how will it multiply and move to a pilot arukufurainga Uganda Airlines Beine matrix ya 160 by 160 that an input here they monitor it on how it will move to the produce a final output to the manufacturer of kira motors. So kugira ngo finally nizihendera zikira hari buryo mu mwihango kuko kabone but following na kuko muri economy that does not have systems and structures operating properly you can't monitor that. Hato shangangu ebintu emitushomesa class adhered to the systems that are well constructed in Kizaba US, China, systems as ukora is well built. But where resource allocation is based on the opinion, our challenge, you cannot use them. Hatida batjangu washomesa matrices zo mukarasi kwatabana mu competence based baretere ejo matrix allocating resources of economy. Tobacco allocating resources based on feelings. They allocate resources or gutobamba kupata kutahana. Nibaza bamejaringa. Harabe mutokazi ngana chizu kushashoro mushoro. How long will it take us to recover this revenue? Umushoro gutwata mukombe ko rugutoro. Nza kutwarobire kwingana chikuziya. Mbaba twirebe in statistics. Kungana kubuza does is our government aware? Ebitoche bukurugo mucharo cyo wani. Yekagabwetire ruguto karutariyo where I come from there is no road omahanga gakora koreyini again systems and structures ezikora ezibakweta institutions working no bana bamanye how many branches of matoke come from a particular village,
how many liters of milk kugira ngo ntureba ngo aba bantu twabatera ho ruguto agamata bakuriya kuri bakavuga bakareta ko actually mbabasa kombeka alongside the road amataga bagaguraze ibintu byabyo na calculated but for us we could get districts, we could get constituencies based. Now in this case doctor tuina abantu bingi bajyaho bashitanye you can economist a teacher of economics where does that leave us nchibasiga kugira ngo mwinemo kugira mu kwerarchara the next nanko umyaka as we enter the 22nd century tekuza kukia 2050 itakashire 2050 mwinemo kwerarchara kugira ngo now these are elders, our fathers will be off nyona niwe so kuba turiyo ni 28 bagaba tugeremba bazi bajangwa atabana batugambira ki kwaza bashaba kagambe bigambo gukora TV no rebe information ne kuberuko but we have too much information overload these days than never before bakujanga information which has been created in 2 years back in other generations take abahuka no wakombine nga information era birona before take abahuka too much information overload that abana tabino kwejesubwa nibejesubwa TikTok. Marriages are being run on TikTok advices. The one who is advising is not married. If we don't bring these kids down and teach them how societies are run, how systems are built, or government yimuke kataho systems and structures ezikubasa kugira ngo buryo mo when it is mandatory to learn. No manya bwacha abantu akabatwara umuchaka umbwirobwe my mother is a candidate wahereza mawe mburira mabujite iye baba katera nembundu umuchaka mun nakada kokushanga umutajiro umuchaka why do Israelites have compulsory military training ahabwacu mahanga gakoraho kuba kuzo military babegesaki. A time has come when the initiative by this government, when government should have an initiative kugira ngo buri generation ejuri neza kutandika, they should be taken for military training. Chibemba mandatory ngo no batwaro abana no manya ababa nanka the soldiers are indoctrinated. Indoctrination ni bakwegesta kugira ngo toro haha kuronda sente toro mahi kugira ngo noronde byo bugiga. Though the top officials are rich, but your primary objective is not to look for money, but to serve your country. Ebale mnonga doctor nyonka shoma peace and conflict. Kongenyi mahonka shoma criminology. At a postgraduate level, I did criminology. Nyochi inkwera chira mnonga emyetwe etakora mingi. I see crime rate erkweyongera kandi echo nkiza kuba inevitable omisho nindeba obuterezi obwire obwamahanga gamwe gariyo gamara yebihoma kuba people no commit crime no solo tito ntuza kubyetaga because I'm going to look at oriyo no tahano zo aho kutura abantu bakutegire bajyango bunashome so university in China anyway nikimanze ibintu bingi turiyo tuzomuka humuro kace program zigeta Sisiimuka creativity katugaruke bwanyuma humuraka turebe tuza kuza concentrating mainly ahacho kugira ngo what now can be done if you find mwina abantu bingi batakukora hakuba already consequences ntuzimanya hatukagira tuta program Sisiimuka TV West. Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okero. It's Mbappe coming on and scoring. From the Pearl of Africa to the heart of Spain.
Spain. Star Times brings you football action you need. Season 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own Star Times UPL returns only on Star Times. Subscribe to Star Times Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sisiimuka Prime for Luganda commentary. Star Times Football. Kubeira isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebisident na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kano na hati gumano kozesa Ebisident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebisident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebisident na Fresh Up dero oyiyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Ebisident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Program tujeta Sisiimuka Vincent Mujurizi Dr. Benjamin Musita uwebiko n'umusomwegesa umatendekera gabiko. Now abantu bingi tubakora ni bato nyowe na nakutebize ho kafi kacha kunyine aya ka criminology nkashomaho. I know why people commit crimes and now then at peace and conflict abantu batego kugira conflict but conflict n'ibintu kwasa kugiretera yawa humunonga now nyoni ndeba kuri mu bishop ekwiza kweyongera abo abantu bakora. Now remember abo batakora they must earn, they must live. Benda kuryana benda kunywa nangwa biologically they function nibaza warabiki abasije myaka ida become prostitute abasigazi na ujatinga tweko kandi ubwatweka takwenda kureberera mwana hatu babagarumbya rugatu noshanga mukikuru wawe abana bana abatari ababyayorire. Now eventually there's that burden of like you should have a family but you can't afford it. Hatogo umuntu manyere nakura kuba nyine kakubishe no muzire mbwenu. Now this is a senior citizen who should have been akabe abena himsho kongana kwichatire forced by nature. I can't give you what I don't have. Hate byo no cheza arubiro turabene turebera abo bantu abakube baye batwire mshori tonka government kongato barajira kwa bakaba batakora. At now it is their old age twetaga kubarebera kongo tubarebera bo bakatuhaka sente ngutuzine mbwenu reba bade no mishorere nyingi. Me that's how I look at it. Now what about the new gamba ngweri nyingi? You need to look at levels of crime. Arisho kama kanda isa na jeno masko akaru tari sito bese njamba na wasa kababuza wishubuze echo kungatinda tungire answer. Kabjantu you have created the peace. Actually we have enjoyed the peace since nari mkemi tupa nukaza kuzarwa na shangowe na wishuka na buya. I remember that kabuze chubuze na bajantu yeso ubu sinjo mwa what is it sustainability kachigumene niyo no chimwe chibuze cyo tizate doctorate level. The sustainability. No gani mango nubachitegereza but nkabuza what is the sustainability? Eti muza kuchukuma mutabana batashomera. Amahanga tugakumwa embunde the nuclear arsenals ezibini. Yes, it to a certain level. When you have accumulated a certain level of income, you will need a peace. Obwire no buhikoshanga umuntu yajetaka. Haraba zine who are not supposed to have them. Mbugano muntu na wewe na agenda. Ochumurebo twunka shi ajinga meine na nepisto. Tukombe kaka zibeka streets menza kunetanga. Sometimes those securities are there. But ndeba nkokuwasho muri criminology. Kombe gakwaziye. Iyo ni ukozi ya stage. Oshanga ngo obwiro kuza kwije. And oyhire ho twagere kitwakora ibintu kwenda kwije konka suggestions. Ugira ngo twatini twikoze.
generation history on zamani mno by the time we croak 2040 2050 we shall have a bunch of useless fellows here. No, mzabanga South Africa aho umuntu ari kubasa kutema umukono bweshayo na kutemaho, and he has nothing to lose because he sees this. The problem with South Africa, you find a professor begging for bread. Why? They live in a system where you live on a salary. Farms are owned by other people. You don't have even a chance to own. The people who live by credit, do you know United States see? United States over 70%. Tibine milioni shatane mtwaro makumi yanasumia account zao. 70% of the Americans don't have $1,000 tabazini. Almost US, they built a system. These whites have built a system. Kujang, you must have a credit card. No matter rentals between the kitchens. Aho kuzoka kwate byo kurya ukaryoka je. Now, no, but you need to get a credit card system. Kujang, you built a system where people must be enslaved. But Kujang, here, we don't use a debit card, we use a credit card. Debit card njibanye mayisa kusente za account na sharo. Kumka that particular area to kubasa kwa some debit card. You must use where you are going to be demanded. And you cannot survive without a credit card. The system here, they build slaves. Now, in an area in Uganda, Uganda have been sent in. So, let's say, Kuria Mamba Juguza almost half a price. Kongomenya Uganda, Bizere Hatten Kumbere Rome, Abantesu Zab, Vazugura Mabanja. Tugine una na mabanja hasi. Konga ejejo, we are borrowing that system. Kujangu you can own something. Kujangu Mujurizi wa mani, kuna ataru wa mani. Numshangu muntari benz. Mpango yaro living on credit. Because I can't do that. Why? Nibenda kushana na nibenda kweshana na zana. Nkaba ndabinese. And it's a very dangerous situation. What are my proposals to the government? Number one, to enough where a little bit of positive dictatorship must work. Let people, let them have what we call a mindset change. Mindset change, I'm not enough when it comes to mindset change. Though when at Kashomam Karasem. Ngoko in a bareksharaza, Bachava Kuja of changing the minds of Werkshan. Manyachu Gumeruk, where is the Chotain? So it is those who have gone through the transition, educating the spirit mind, Kujamuna Basakshom as Havandban. So in your view, yes, you're proposing what the mindset change na kurugayeta mindset change umwana yaheza senior ya mkaga ninge yakana, but they should have a compulsory military training. In military training umwaka gogono takajira university ngomu chumo, it is mandatory. Chibe force kugira ngo you cannot escape it, or else you will not pass on the road. Ngobe bagira ngo wote ine kapapara ko kugira ngo ushashwira umusho. You don't deserve even to drive on the road. Kujira koko batwara babana waba training a militarily. You impart a certain doctrine. You transfigure certain doctrine on mitwe yaba bantu jiroti. Okumana kenda twa training akamanyo kundi hanganiche how it is bad kwata kasasoro kajiho moto kakajitamba kaheru warga kunywa misi. Ababana bagira ngo inasari government merega take in nursery. We don't want to hear anyone running any English word. China. That's how China started, by the way. I'm going to
gutacinga kuruga omukiturumu completely off we abana tabo kumenya so we need complete detachment emyaka 3 hari kwega de culture muri bi learning how to clean umwana na yonjata habwa kine kibi okunaga kasasuro ryo motoka kuba atahe babuze n'abazere babo kabatugambira ishomero ngo ni kibi kunaga ibi bintu habwa kibirya umwana waragera ishomero akakubuza ikintu twokani ukarete kibaro kanta kushimanye byinje ibintu yatinchimanye nyompe muciro mukemero ndibiki agana techo itize mbejejerezana nabo embarrassed abo kubabiriye byabo noshuti bikumire munonga kuchire byabo byomanyiri umwana ndetere kishani ncireba tate kishani obaniki konka kugira ngo tinda bikuriremo ngagamba ndabona bagandira bagete kaiti kakazomo droid ashomire bibintu buremba bibintu bikabitariyo so kabineta nachireba agent rokozo made no shot rwako bitegana now a maid started laughing looking at the picture of the PhD holder kandi tukamanya kaiti but they cannot understand from where we came from kuja kwebintu tukabirebere ngamba cyane nini kushobora kuja let government have compulsory but it is mandatory kugira ngo you must have a military training. In the military training omwana obayegise biriya at senior 4 agarka agenda zo training. In training we teach them patriotism, we teach them Pan-African social transformation in message, democracy in message, okurwanira ihanga ryawe in message. Without that we are sitting on a time bomb. Dr. na proposing a compulsory military training bayo wazo mahanga mingi munonga amahanga mingi gakikorecho kandi ekiwano ugamba Dr. Kirahari munonga na amahanga cyane kugaga kirara kuza kubikibari Japan without resources bajangwe myenda yona these colonial things ebi byabajungu mu bite hari atandike busi bajema abantu kujware byabo in that way bakani be imparting a patriotism mu bantu hata ba China ntubegomba munonga why abo kubahiba Koreans were forced to say cyeza ngo kibasa ngakigumire no dokore kiba kweta complete overhaul no complete overhaul was a primary yes tukatana kaneze agency nganto ukasije umyaka 3 without learning English abaza byo wahono shall transform the economy kagambo kamuhero iyo kutureba no muga gwa ngome zaidi government reba sobutiri kwange binagambe kugira ngo to munkora konkiyo muzaire no ino muga mukuru go kwegesa umwana wawe ukamorientinga kandi utamukuza nkomoro umukuza uri kumwegesa how you are rich na Uganda ibunengiga nibi resources around you are rich you only need the man to translate them. Okay, thank you. Yabari mnonga Dr. Benjamin Musita nyenda kusima ahuja mu sacrifice ngakiraka kuchikuba nchibasika ojaha oyegesa abantu bingi munonga abintu bikumataringo magara yenda kwasima bagumene batureba kurwo twatandika program Sisiimuka cyagenda mu misho tugumiza munangwa abanye program y'iki nende bekansezindi bari kunda TVest usibe ku akashanshareke ka muzeyi bisinsino nakakushyibwaho ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiri. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation.